Anopay aye yawada ono oba de oya de ofre niema eni homa ne ba ye no. Ene day ono na waye sa edey ene aye yawada ene aye yawada. Mamemfa semfua we say ento wadwene ene wakoma so infre far of us straight kokomremre abra me Yaw Owusu-Ansah mene oforiata ena onyame ebaba akubi beba be kaye ho se ya na ene mene no atwetwe enkomo ewo niema nyame ayama na oso waka kire awonto atoaso emumu hunu onyame emeneye ene onyame ne keseye niema nyame aye ewo na brabo mu ose awonto atoaso so ehunu no musua no mofa no so ede won bo won ebra Deuteronomy etia eye du nsia nchichemu a eye edu enson. Deuteronomy chapter 16 the verse number 17. Deuteronomy chapter 16 Deuteronomy 16:17. Hwen wan fan kutwa loto number. Deuteronomy chapter 16 the verse number 17. 16:17. Deuteronomy 16:17. Ofrajo obi odi na na so umiye. We bie dia eyetwi so. Bajane. Eya chimfo twi ana se ye fantefo de. Awon bajo. Bible tree. What do you mean by Bible tree? Who say ya ni atwere na kan de atwere mfante de e ya pem de achemfo munni bi achemfo munni ya atwere akan okay sir eno ya akan eno ya akan okay etumo obi o Babeka ye ka unima ka beka se o eye akan de no aye yenso ye nyina aye dia enso so oti ho na wo sresre wuni bi wunim de wo frata kan 16:17 achimni abrantie kan ese de mo na mo ho ewusika mo na mo ho nhira mo de yebo mo dawuru enti ene de meba kopem se ho betete me jaaka se mo he demonstration na yeah meka papa dia bade beka kenkan achimni abrantie the all control Facebook no so ya achimni me wie so achimni na eba be ye morning show no adai kobere ye bie mamo ayese Nyankopon ka je Israel fu nyina no my asase su nyina kenkan men ka se ma me commentary bia kenkan baba ko mai bia Deuteronomy ngoma no etra eye edu sianchemu edu nson. Yes sir. Obiara emma de ne nsa ebeso eso sede Ewurade wo Nyankopon ehira a odi ehira wo enoso etie obia emma sede obiara emma de ne nsa every man shall give as he is able according to the blessing. Said the Urade Wunyankupon. It is said Yamia Shira Wono. Dear Shira Wono. It is said here Unyamia Shira Nipebiano. Unipebia Nyami Shira wa. Ushira was said the Beya. One so betina one sa. Na one so swama one sano atre. A day a call Emia. Nyame. Ushira said the beya men so metre mensem. When you shroud said the beya no shroud na so person we ya or say said the Ewurade shirawo. Said the Ewurade shirawo. Said the Ewurade eti when Nyankopon wonim senia waye me. Wonim senia waye wo. Wonim senia waye wo maame. When me send your papa, when me send your wire or man penny, when me send your wire asante hene, when me send your wire a chim hene,
when him send ya why gamanche was they say nyame adom nana adaroma minimunu free osekrom na otodwom na yene ne nyina na kokɔ programs na otodnyame dwom papa and there will be our senior unyame ashira sa unia ena ya wada it is nyame kase wo ye biribi ma wo bi na ase wo betimi agina kase me de me ne hwe amede mana ene ya wada ma me no mi no endwene ho me senior nyame ashira ewo osese mu no ena wonso so ma adie mu na nyame yeshira eye nyansem nem die mu ene nyame yeshira wa barade se wa nshira se wo nti me ma wo Facebook ro me mo akwaba ba dwumadie so ene ya wadai. Can you count how God has blessed you? Ubetimi akenkai from United Kingdom, ubetimi akenkai from Germany, ubetimi akenkai ewo Finland, ubetimi akenkai ewo Dubai, ubetimi akenkai ewo Nigeria, Ivory Coast, ubetimi akenkai ewo Sandama, ubetimi akenkai ewo Nkoko Nkransa nam from one Nkransa ni nyina mechiachi amo Nkransa hima na wadaroma ana ya mechiao ana ya dedia me boni ye mpodia ati baby awo biano and I no pay show left show right trot no awoti mo taxi no awoti mo the this I say me asumesi no benten say no nyame yeshira me afa wo no nyame yeshira wadwene nyame yeshira wani nyame yeshira wano nyame yeshira wonsem. You cannot be in the world I will be to me akasa media unyame unshira unyame unshira wa onji bibi mfiri ho tie de yebio se nyame onim se onfa bibi nto wonsem a onji bibi mfiri ho odim de wodi awure wo mo onim de wa yede ama wo onim baabi wodi wagina yenyina ya nyepe yenyina ya nyepe nenso obia wo level a onyame edina gina arutina se yesi e danyame asia. You cannot say se medie me ni hweka medie abrabo amabono medie de ma famu no medie de me hunu no ya bi my dear ukosoro ba fom so be checking what checking the idea Josephine nana hima akra ukro ne enkranza na brekum and Josephine ifa yeboa come on Kenneth on what Facebook na mebo bom kakra bi no krabi de metimi abo nana ma juma on Paul Sifa good morning Joanna good morning Gift good morning Ata Joliet good morning baby I will be I say with nyame we shira wo kwan bi so e wa Denmark nyame we shira I don't know country I was so more Facebook or actually I can mention it but minimum baby I will be nyame we shira Ohio Augustina nyame we shira South Africa on Emma Amfo nyame we shira Ukrayemu I want to tabayas don't even say Ukrayemu kurano we shira intro you want baby I will be an Ferradia Sedan na sientuntum come for famano nano pay Ferradia ya de kese dem say wo metwa ho ahia sesi e kan say school no yenya mie ye no de well to me so ho dare wo because from March no na woni see ye bibie na ka ho ato kakra say income e kofom income kofom and enkura nso go fi
se beya obehwe wo when we say Ghana hands so de yen we Ghana e de yes aban ye wo bibia ye subsidize yen sa nyame na ye adom mpo se mampanyine boa ye ma ye and light ne yensuo ye mubu ensuo no de ye kra na ye nka ho na light you kra second na ye kra na ye se wo mo timi kodru point bi na mo nka ho just say gina wa so brekumfo nyina me chiachia mo anahi ma mate brekumfo nyina me chiachia arpai mama no me no ya hwe de onyame ya amaye bon kontine kakra hwe wa brabo na da onyame ya da nyame asema oh my God. Can you open your mouth and thank God for God? And Rabbi Kachira will say this week ya no ma kana say nyame ya Adom te Ghana yeah corona Ghana the kind say let me manage this be abaha and so nyame ya Adom ma the kan for ba ya na man panyine se mom ye nya nkonkyere ne mpaebo and we dimu and ye bompa free one man asofo mpanyifo wa Ghana hanyina ato aso disre yensre then so nyame approve the point to say okay abusu nyame kan ho abusu nyame okay wo Dubai ya se wo nyame kan ho abra wo tikasa me kan nyame okan ho wo Dubai mama ko Pentecost wo Dubai no wo nyame kan ho bambo aten Baby bia wako de nyame gusu shire papa nyame de obegusu shire da mbre ya wa show bata karika kraka wo de abai nyame ka hododo shire wo nyame se wo shire wa anso tabri shire ni bi ne fama afoforo was a gift for that sa kan hono bi what do Bible achimni abrante wadum ne Bible ken bio ken obiara ma de nensa ebesoso se de awurade wonyankopon once dia na ebinum ejina baabia wonsa besoso no but was say obiara ma de nensa besoso se de awurade wonyankopon inshira ode ehira wo at any time I will give you no it is not about de wonyanko an na mum kai seni nyame we shira wafa kai seni nyame we shira wo edi afa medical catch us be wo abrantie ba ko a woye dwumayeni na watwi the honsem wo radio so TV so bebia nra no wo srem ene wa ba be dru hanom a meneno pese ye twetwe nkomo maniama sani nyame yeshira nafa ene sani ya wama ne ho kwan no na meno mi yenu nso yesua de afrimu also Psalm 145 and say I want to aso enkamfo awurade nnwuma enkyere I want to aso Psalm 145 the verse number 4 I want to aso enkamfo awurade nnwuma enkyere I want to aso foforo na waka wo emene no nka urade mene enti ne ma nyame ayama ye no it is one generation telling another generation what God has done eti die nyame adu ye bia no ye nyame mpese wo be keep quiet tell the next generation kwame papa minimo na usa na ye be start inshira see start insurance and love love and you started love na ye buy and chim ho na efe no uba be ya na na ho me ba me do reception ho na o chok ho o ka say na o chok ho no papa me kai say nketinketi krachi me one of the night because me ko adwuma no na sketch mboto me dem be fa trotro from kwada so hwumase akọ amekom na me ko adwuma enyumre na me night reception no na was some report 7
anadwo to no past 7 be na me call 4 me ma 7 more me call 4 because I'm pese me sua ne me bi 3 hours na me want to start work no pese me sua ne me bi na me kai se me kona sa trotro scan shimbutum na me nidi na hwese me kotena se amade ache enti anche na obi bai okono ma me 50 pesos sa time no netimi to kosia ayache ba ko ne pa no na we na monsieur chibum we na monsieur nyaminti ye colleagues ba ku twem na FSO be ka se me saka adan de ka nu me ho ba fo ni mi chemu pe oni mi chemu pe na kom de ade me ma de ache no na usuro nyaminti no na opese uma de kakra na wanya no he na ose wo kase o bi ni amensaka na wonim se bia onni so for we dia me chama ne se metinti no oni mi chemu pe so for adanya me nko anadwo no senka unko a wudi pa no ne kosua no anka ne nka be survive it ba wanu ko yi uka enam bible nti busia for kwambo ate na breda twetwe enkobo no na right so from that time na we adwuma as a receptionist. Yes, na me adwuma as a na multimedia no ye fa me as a receptionist. Yeah. Me wie Kumasi Anglican Secondary School na me apply na me no ka say application letter me da so hanom. Me application letter me Troy edukopa adwuma no edekra me da so ewo ha me phone sesi a. Wow. And na letter no wo twere se wo pedan. So for me Troy say me ti wo kosia de bi na me ti say yes company be per receptionist. Sat me wie Kumasi Anglican me ni no we Anglican. Me nim ada metimi akọ menye ska ko school ato aso. Enti me Troy say me so me pe adwuma ne bi me per reception na me say Love FM for na advertisers no. Okay. Na de ebo me say me ti na me Troy na me ma me brother ba ko. So onhwe ma me. Ene me ti me hwe brofo na me Troy no kra na me ho. Me sinti me na me Troy brofo we. Na ye papa na nye. So for ni the mama kan cho. Ken ka mama hadi. 5th May 2003. 5th May. Yes, 2003. Na just ye baby e kura na anche o. Anche kra. Ye baby anche. Yeah. NTPO box B21 Bantama. Kumasi 5th May 2003 to the manager Love FM Kumasi Ghana DSL madam. Means me anyway, minim say no way say but application for employment as a male receptionist. So for Tibro for Nameka and a from Franchemi. And they are coming to sir. With reference to an announcement made on Love FM on the 4th of May 2003 morning that a certain company is looking for a male receptionist to work with. And as I also love and like this type of work, I therefore wish to apply for it. I promise, Sofutihano, I promise to put in my best to help increase productivity with the scanty resources available if this letter is considered. Thank you. Yours faithfully, Boatin Kwame Seth. Na sasa breno krano o 203 na o twere brofu we say no na e kire pass abrantie na dwene modo because abrofu we na o twere ye no ene university di bi ntime twere so for ampa. Oh yes. Ampa. Yes. It would try by no and na try by no. Na me de betu na me du fia eno so me kono me bo me mame hobisia na me de fa aka koi. Aye normal. Me du fia na sa frem se me samra. Se na ne no mo de so ne so. Nipa dodo aba no. Wo abedru first no. So fe na me drew first. Me drew na and they say inti nipa phone ye interview. O ma kin na ya mo ma join. Nipa phone ye interview. And na ye fire. Inti ye interview no Friday. O mo ka say schedule se Monday. Inti me journey to multimedia no say na shase. But so for me who say na a stepping stone because na me nim say nyame de me ko baby. But I was that would name baby so the name baby or the make but I was say opportunity kitu be baby and any say me bunu abumti abufia na me som
Enti mu say a stepping stone into be a receptionist so na be fa course na be say but na me ye wo ani gie mu because me say e dey a me life besesa. Enti me so mu no a me di etu me ka no. When the time na me ko. Me ko was me report 7 but na me ko 4. We ko 4 o'clock. 4 o'clock na ko. Enyumre. Obetre mu anso amade ache na ye bibi na wonni yo ana se na ye adwuma na wo pe woni je se wo ye bibi dia wo de wa hoodin nyina na eyo so for na minim say me end up in the newsroom that wonim one day because na me wo senior bia Joseph Apieje no edmo Capital Radio me tin the voice radio so me say me yes or no dache enti opportunity we buy no asema me kan say Joseph am pese me ye no and one ashase no into a stepping stone into other na dem you share the obi yes eya wo fe yes wa mana anya wo ya Debbie wa mana anya wo time one criticize no but so me pese me yet say madam for ya sa pepe into me opportunity when am say a stepping stone me na me share no wow enti newsroom na pese me ko enti instead say me report 7 no me ko 4 na ko she newsroom na me hwe de afia okay afia Said mo yeah me can say yeah me interview after me as a receptionist no Dominic Gajipo Dominic obisa me say me ko school da bay and am see me nya sure this me yuma kakra service car enti me mam me 5 years because can am the better form mpo na me ni bi enti anche na me teacher ba ko to form ma me sister ba ko to form ma me and na asori ni ba ko so to form ma me na kwa asori ben na me Baptist okay Reverend Steve Asante me so and my papa when I tell my dear Bible school nti forms 3 no me toye na Dominic ni misema to enkofo na boa me na nyame hu say me nya 3 applications in the same day University of Ghana, University of Cape Coast, coming from University of Science and Technology the same day e ba me hu de me ho me ko na me ko to Dominic table so and am say me ko fa kin ba no anya Dominic ya Dominic no love FM no na ye and am say me ko fa ba no abu me preko because me disappointed na asimo kind of say there why ye there when you admission we there ko but uma kwan bi abra because me hu say the osi adwuma no it's a reception no receptionist na wunya ye no wa ho fama wadwuma ye watu ho ache o perepere ye eno na ma wo mo so hwewa no ma hu se abrante wai wo ma na dwuma kase a wo beye ko school ko na nim so wo betimi aye bibi enti o mo se ko school no o ma kwan ya enti me koi ye ma kwan na me baaye me sabetan reception wo ene se bi school na me koi na the see ni say ebi o anyame ye bibi a wonte ase papa sebi obi ewo ne girlfriend sekan ewo University of Cape Coast and I'm a free kumase me free Love FM and Omega Satan producer of fire why ni na mbo mi din ada na me ka che no say me de o Said and I'm the Said no bi sam say me to air me report I'm saying so for e ho na Satan ni 1 o'clock news no me to so me twa ne papa and che ne ma kwan na me sa kotra reception ho me to na Said ba no papa bi oba no so me so say follow me to the newsroom and me journey to the newsroom ni say na chase and nyese me call journalism training bi manko bi da until 2010 me ka say me ko masters in communication studies no so for na me nya journalism training bi now the training am me call Love FM newsroom from the reception yes from the reception yes Said ya we ko adanu yes and obi hunu wa na so nsa o see follow me to the newsroom now papa Said wu ama asheme but there me ka say nyam say opportunity bia me nyai ewiase be bia me ko ebia no me boss Said din say Said and a so mensa Said ma me dru be bia me dru me ka say me winning there are so many people omunya baby gina omwire fidi or so nensa omwire fi and they talk like as if so one mu fiti ye no mudru honom and what the baby abedru bia no wo boss Said tin you say papa now unim only say me reception hono and I'm mature me speech me catch him say one day me be best journalist in Ghana are there what reception ho yes and me trust speech how come
What reception one now try? Me show me speech. We speech said that chibino. Say me kenkan way. We be baba kenka because baba ye the best journalist. Asema making me di ba Accra so. Kojo upon Kroma minister bedi ho dance here. Israelite bedi ho dance here. Samsila bedi ho dance here. Because me no mu gina he bia na me kan. Me kan no mo se de wa adwin we there. Na me say one day besi. Na sa speech no enko obi obo me bia na ma cho ne din wom. Ye bia na me di ka ho because ye bia me share obi a o impact on my life so. Na me de ka ho. Enti ada me wini no ho na me yi na me say me cho we. Adom 106.3 Ahengua ne mu djumedi ne fan of our street kokomlemle ofam Yaw Owusu-Ansah mene Kwame Boateng na ebon komoy. Okay my son say from that time till you know award do say na wo waje papa question we deep say mame modest kakra me fan say o de yen fan say 25 yen fan say 25 papa yen fan say 25 yeah yen fan say say yen fan because e bi o high family so award ba ko mienu miensa enan enum ensia enso sa mi kashe nyankopon ni monyam oh Christa ya there e feel say e free emra me cha say award no menji award ba ko peda ye bia no what the mangia na etre me kai say 2018 na 2018 kwa we receive 8 awards and I nye Ghana hankwa yeah all over the world because I'm the first Ghanaian to win the global health contest. I'm the first Ghanaian to be adjudged the best journalist in West Africa. I'm the first Ghanaian to be adjudged best in human rights reporting, best in health reporting. BBI best. Now, so for me, casting munyam because once a year, be very sure someone more Facebook. You're enjoying the face of this gentleman. Washani bata Karina, what the mask na okasa obeti me kakra say me no be no social distance na ye adwuma abogi se nso abam kama inshira ni bia inshira no bia abogi site sa chimemfo no omotete ye hallelujah oh my God no so 25 so for me yeah there's a one person obe kano kese me fan say 25 one father said 25 now so for my main card there ba ko a e ma 25 ne ba on say ye gina ha bibia ye bia gina so ye best yes we're global yes bibia ye bia no ye de danyankopon ase na papa meboa yes ye de hire nyankopon yes ade a mesua ne say if you learn how to say thank you Jesus today he creates more opportunities for you to say more because idea ohia where thank you and now you na thank you no so for the whole catch him say another one able because me then as so ye mame or president or beside for from me because on say me babeka thank you be hallelujah me say babeka thank you aside for from me hallelujah will create more opportunities hallelujah say the be make thank you at hallelujah that's my story it just say nyame ye ba akoma na o ka be dance no aye mienu ama na o ka me dem no wo ka me dance no I want to aso what the nyame aye no na nyame no oye bebre ma no oye bebre ma no oye bebre ma that is the point watch me Facebook page that is the point the social media page post bienwa mediatua manka thank you Jesus and amanka say it is God who did it and amanka say it's Christ at work and amanka say it has been God from day one from the receptionist wababa ye a global award winner in journalism the queen of us here adwuma no ya mentiase won shada when news na okeka ye den na ya wo hwe asetena mu niema wo hwe asetena mu nsam wo hwe yade wa bi wo hwe ade a obi anse da nwene ho no na nko a wakodwene ho wo dwene ho anso so no na apagya so papa sebi challenges am ko mu from Nkorabrem se me papa
and Fima, Nemini, no penyophobia, Umbeso Mimu. And to be forced, me papa did 60 years now, or woman, me a pension baby pa 60 years. If you do aye, me papa a win and kokura bremu sperms. Yes, and ye de wo. Aye, me papa win, I made 17 years. And you papa di 77. Aye, and you obey your down for pa. Aye, na papa. And when we are not minimum yamum paying for be omne so me mo. Yeah. Na me catch or say, na me mammy teacher ni. Unya eye problem. Tina also oko voluntary retirement. Na ka 13 years ama na kwa retirement ankasa. But no so jine ni ninti. Nieti askwaki ravi kumase. Skaka kra umunya no. If ye team oko retirement anom si umutu ye. Tiskaka kra pension ye man no na ko si dan woje so. Chembe ho. Se do obekwa akọ hand dan na infimi nu echi asa de. Ene bekwa akọtina ho. Tie akọtina na eho ye nwremu pa, ye ni light, ye ni nsu, ye ni bibia. Na scan na unya ina no diko see dan no papa me kwache so bi wa me sori ano pa na me ko hwe ska wo park so am dia to aduane e bia etiefo bi engine di me sori ano ko hwe park so say bia bi kapre bia na se ne da me bia to fomo a. Yes. Oh my na God. ye kwata adwo so na me won say ye setete no wo de bo emienu bo a eja na epeja ho na me ko hu say hey sem matches woni bia wuti we na atimi ba ti me kwose senwura wo pa na makofa he bo ne papa me sasa papa enso da because e bia me kuchina na minya e sa time 500 cedi coin ni bi etimi to mo half cup na makoto mo no me koto ba matches be na di soja bidie ni ho stove ni ho nyame adum na me disi so a engine ni ho entu ni de na me ye na meka me disi so na ma fetch me come na fufu fe me sie nkodi agro police and thief enti on sa agro no me mekọ akọ hide na wa be hwehwe me make sure se mekọ akọ hide o kitchen yeah timi ko ura kitchen ho a sanchi na gumbotom na ma make sure se police and thief o hwe me make sure so be hu me no wa chimentem o chimi bia me simi ndi biem because man contem a e mo na ebene na papa ko sie de bi tie ena hwa mi hu se madam mi ndi fufuo ye next house o mu wo fufuo na me kotra na me se ne me yuso abi anyakopon ma me ni bi me ko na me sheda ko ma me ne ba no me se go se me metimi edi mu 2 cups o se jai na me kama na ma mete wo betimi edi mu 2 cups me se metimi ho na ne ma mete wo se wo de sa won sensem no sata me di 11 years wo betimi edi mu 2 cups me se ma rules metimi na ma me o se me sorry me de mu 2 cups ni ko si no wa ndia Majimi sika say rade me do wase na me di mo ni kosi strategy or di kosi so o say come do so na efri wo mofra brem no na wo wadwene a wo de nam wiase na wo ma me ka che wo say ne nkom hye bi da wo so ana because wo ya akokora ba 60 years spends na wo to wasa no won etu wo ma me ka che wo say ne nkom hye bi da wo so na ma wo na wo yo niema sa na so for me da so aka we me ma me so onye me no 7th month no me cousin ba ko wo na okoto aduro abrane nso ato abu station ho se gata bi wo ho eye edua da so no asai oh lord we hu eno patreye se na nye gata na e latrine na e tiefi na de ne ko hye mu hwe oh my god na fu tenten no ena enti onkofo no beboa no mo twe no it was what to suana sebi but them ni be by o si ensu oba na o show yim ntia obeni pakase enti ensu jaisu e akora ntia ha yeah asema ma me ka che me ansa no owu ha kwa me o say o ka che nse ensu ni ma me toilet no no na bodam ni bi begina na nche o say nipa na o show yim ntia akora no o show o yam ntia na akora ne be ni pakase so be ni pakase bodam ni na she o honko bodam ni ena esmi wo use it will come she ni no ye bodam yes me wo use na me sua de wo epona no de bia ho na me kotena me sua de am bre pa enti and obi to the way am for react to Facebook I am a slick but people are just writing write more because this gentleman deserved that we talk to him from the receptionist we are brantia kakra nyame yema obi an ase
when you saw with Danyamia say. Huh? With Danyamia say, dear, and then quada ba, Nyamia bibi more no more tumpia, no more, one more almost said diatem. And I want every young person to learn from you. Our Baba here, a whole international award winner in this country from Kumasi, Adom kakran. Kwame, Papa. Enti misia di o eponano. Misia de na bode mi subi twemu. Another bodemni. Yes. Otwemu anu asaba. O se enso ubeni pakase sua de ne ubeni pakase na okoy. Yanyemu wo. Yes. Bodemni be ka kire wo maame wa bra maame ato toilet. Yes. Sa kwada ni ntra. Yes. Na kwada na be ye kese. Yes. Wo ko university so bodemni be tu nsuo ho. Yes. Ena bodemni no be ba wo nche be ka kire wo asaba o se suade ubeni pakase na o sa koy. Abodamfo D4. Yeah. To D4 abodamfo. But God spoke through them. Yes. I don't take it for granted. Enti me life for who bibia before say mama be film bibia obetibia na nya nwanwa bibia obetibia asan obeka say nya osinya me nwanwa bibia obetibia osinya nwanwa me kai me first time na me ko Canada me ko kan say me ko Canada o say na so so ina na so beko enti nya me nwanwa adiwe me kan wo the best city me sha na me bag na ma twere ho Canada. Me name ho but ma twere ho sa me wonkrom yenu ba ko Zimbabwe and Canada. Na to be school no mo de frame Zimbabwe no we frame Canada because na aniema no make Canada papa na words are powerful into me energy am de be negative de be positive. Thank you. Me same energy sir. No ena mintimi ni more negative mindset I associate because a negative. I didn't the bia na osere de bia na osere when you brepa wo ye adwuma den pa de bia na osere ada wuni how. The joy of the Lord is my strength. Now, minim say we a whole lot of things here time no but my main I don't know me who say we I say kwata corona ebe na wona me bonkuma say minim kwata dodo a ewu krom ha se ne kwata ha adwene se ne kwata e pre ni pase ne kwata die me hwe ya na okoye documentary bi na e die ne ba wadwenem sa documentary no koye papa me hu say me kosua de o ma no me dissertation me na ya about stigma say the be see a fight stigma. Okay. Say will be a yare won fansre no so enti me ba na me hwe TV na hu so my pania be di akire afibia so a ofa kwatafo ba ne fie wasoso mumu onumodi nkom na ade papa ye o de che se ye betimi aso mumu hwenye ye se kwata no kwa uso ni mu ahwenye no ye nka o maye emra ye ho ene mama idea no o ti se uhunu de o mampanyina be di akire ye doctor. Yes, Dr. Baumia ye yes. And also no any me so me de be ye na me say me research into it into kwata no kwa ye de wo ma ye omo eye wo say okay e deba na deba entini mu na me ye me research am de ko pie ade me ko pie eye gurungu motori e wo na nra me free buy gurungu motori e wa e chewo baby kwan wa me koto eye me nana bia 82 years yes se ma Adam me koy na me nim se tuzafi yetime ho no ete se ice kenke na tuzafi na ya ho no akoda ase na nsuo tani na nsuo na onom ne kakra fitia no pakop menwumre wo se onom ne atoansa ekombede no because esan one no osura no pagi so bompa ese wade soma obofo no mre meduane enti ada no na aduane abofo no di aba no eye tuzafi ya ho no esi chihwe nim ena no wonom ne kakra na me koy ne nsa no ne nsa tia duni na atwitwa kwata no eyi ne nsa ne na kwa me wochena beto aso ate papa wada Roma kwa me wochena beto aso papa wada Roma money show for mo ba ya na mpese achieve ne no se de bi yanko because ye dem ye wochena be sa ato aso papa me wo ho no because I'm looking at baby wu free minimum wo ye ba na me da ye da kunya no so all believers all night
who the vice president, you know, and then a touchy wakuma say, "Ubeye research na why you be a story because I will see you kwata the deba and you move a brief few say kwata etwem aba ntwem aba kwata no wasamba asaba e kwa fa so spread no I to corona pepe into obi na we active as wonu maduro bi a mekasa na minto suo no egu ho corona say the corona spread no pepe sa na kwata so spread sa na kwata etie na ko edema edin kofo edema edin kofo na me koto mi na nei na dan ya odem me ye ni interview na me ho wo so me pese me wie ntem na me yiska ma no me ho wo so because is ni so tata me. Are you also pictures no? Because I and I mentioned what's our pictures no way so 6 times so because Adiano Senior Tessa Yabonte Zunianki Bibisa Nan's Wedi will free fear and I've known this gentleman for all Mr. Mishema Minim Bishema Mianim Nameshepa Senior. Winya bre interview no na ubesi bisa no na mehwese ne ono anka so say yade na mo no anso so no wakoa no ho waye dejected rejected ye koi sa no kan o say na obi anim so obegusu awinwura enso na yenhwe de nyankopon ye because aside a dina o manpenye papa nyame na meso na me na yeso etimi raise 40,000 cedis titisi kan 400 million cedis ema mami enti we say onye adwumada na obi pension kra nu sao na nyame de na wotwe mienu na wotwe mienu o 2 weeks nya wotwe mienu o mani siatata me mami ya di ache mi nema bebre say nyankopon ka so obeka obeye anu obeye emfa hu emre tenti ebeche hwe mami bebi a mekohu no 2 years bebi a mekohu mami na convoy ne convoy o mampanyi bechiche konti obi a peso odi eche bi na convoy cars by 30 mami nti obi a peso okohwe bi okohwe bi mami nti na mami nti light ekura ekukrom ho mami nti light ekukrom ho light ni ho and I make say ne dan no musi no solar ka ho to the light mo ona empaso da say so ompa me no fie to audio to Facebook right so more Facebook no we advantage to watch it CJ wa ha me CJ gina yes adwuma na ya hwe sede be ya ye nyina na ye be hunu sede ya kwa me bo atiama ne ho kwan na from a stage baby anu free as a receptionist we hear ni by wiemfu bi ba kokoraba old man spams na odimusa CJ no we but let's deal with me tie wo newsroom ho na me see fam na me nua penny said obi a impansa na ebebe fie ha no na me penasem it's one of the people and papa the reason why by the grace of God my betina sa akonya iso missioner set pasha say to besha kakranka ya me hu so wo fefa yarefo bi na wo bisa questions and papa obia was story but say won nimi nipa kro no abakosem a anjo abeka so fitigiti ya and wa ba bedru and obetina wa bedru pepe so abedru God has purposed destinies for everybody for everyone and for this young man here for this young man because the way of brain once no we I was you do awagia and wo ba wo ba e ka obi atimi ne kasa Bible mu who read the Proverbs or say do you want to be blessed question mark yeah if yes also be humble now Bible chairman say if I want to bless I should be humble now look at vice president and on the Facebook no be hesenia ma no esi atetare o mampanyina abedi akiri papa one now sundaye 82 years one now sundaye on say this you free but they answer one now sundaye but papa just so some no an asase no and one asase no na we yesi ya be call him just so some no an no sia boy news for kura mo yakura ya be bo ma o mo yakura ya na be bo ma atranchen papa this is humanity yeah
this is humanity. Say in some trejuma no ayeye no. Sentimi answer. It is not about attempt. Yeah, this solve it. It's high time we did away with the politics and the we are can we are buying say na minister we na NDC MPP CPP. It's high time we did away with all these. We are wasting our time and our resources. This is humanity. This is journalism. Yes. No, Kwame, bro, be on mic, CJ, Jalamba, CJ, and I want to trust it. Come here. Virizano pay or Niama be brown. More Facebook, you are writing a lot. Go ahead and write. We will capture it now. You sign the Atuaso Ochina. Now, I didn't know man penny. Abedi actually obeymu. Enti Oshe documentary no. All right. Oshe yana. Me was sending a message say they be yenyama mame no. And I'm catching say Miss Rose said I know them no bet me buogu no some na wu. And obi sam say nti dan ma na. And I'm saying me catch no obi sam Monday. Ade Tuesday no and no small pa West Region Minister say ko grana se kohwehwe mame no. O kwa fanuane eniska worth 5,000 cedis. Fa koma mame no because you see do be the credit. O kwa fa contract do achi. Enti omo kwa no omampagina be deje. Ai. Wakachi Region Minister no. Enti omo kwa fa contract do achi. Tunuane koma mame no. Ne maniska nkam. Ai. Enti waka we na no enti omo ko Tuesday and Wednesday no mo share dan na say dan no the 7 weeks next year. Now omo kwa so mo kwa no mo say amangudua na me ye interview ase no kombesi ho o si there be e ho no tena onya na miracle enti omo ni so de be ka na asem. Yes. Mame no. Was say amangudua na se no tena say ho na me ye interview no e ho na na miracle free by. Jesus. Enti emu bi anfa ne nsan ka amangudua no de bi o be ka na asem. Oh Jesus. Amangudua na ho no msa no. Right, one more Facebook no you can check. Ubehun say amangudua no na ubehunu na edan we na mame no dem. Pachoan. Na edan we. Pachoan. Na we enipa down we. Papa no them. Me say my interviews are by we there. Me ho ya me pese me wie ntem na me please camera no. Kwame, it mami edan we. I know them. Jesus Christ. Edan we. Edan we no I thank God say na edan so a mampanyina be de akire akosia ma no na ewo in fan no. It down we say na e hono na ko interview no. E hono ntima mangudua na e na sit down no chi. Wow. Till no okete bi kete na tete eswan de bi eswan oda. Wow. Ti hono interview no. Na when the lead you ma ko interview sa ma me. Enti mi busa say menya kwata ne bi wo he no. Mi busa na obi ka chem say ma mi bi wo akura bi ase be de kwan wa mi ntimi nko. What kind of say ka akurase I ka bebre cheme e de be no say e kwan wa nam say meko bia ma me ne nimre na aso e nimre e na aso ntina wo say de ti bi eko na me say ye eko papa kwan fa school pie ho no me da Nyankopon ase. Come on, every kromo call how many papa if u feel wa kromo call be 1.5 hours but a kwan no ye ko na anu atweme ye enurachi ye nsu ato na nye 4-wheel drive na wo te kwa wontimi nko what na kwa me fa so ko pie na enamrem ye me ko pie na me se radem do wase me hu ma me na papa ade ba ko me kan say me nye bibi until I am led. If I don't feel it can be you wunye bibi until I'm led. Agise nyame akasa kire wa koma. Say menti amenye. Enti me project bibra me working on. Say nyame kasa kire wa koma. Look at this woman. Look at Senior no man pagini said abedi e kire senia ma me ne fem fam no onfili the also ono oye lepers aid for patrons. Oye ma waka akotafo ba ne nchen. Or the chair or say or the chair say or mu yini passe ya ebetimi ato bia
Mama no onim ohun ni ohun vice president of course. Until what your question as a cry. My jumbi my nyumbi awana my jumbi awana my nyumbi CJ and the CF and answer let me stop here. Ochina nyame ya adom a we will continue from here. And yenyina yensua de CJ yenyina yensua because if unya baby jina unya baby tia unya radio su jina enya tim didie enya ntokwa pe. But look at what this gentleman Kwamboaten ayeye ohunu di omampanyina bedi echire ye ene o se mama nye nhwehwemu enye mbisebisa oye ya omampanyina abedi echire zo hwe ya look at CJ said Nyankopon nhira no e ka so onkoso nhira no no man so nye kese saka bio in fact na onkoso man so na onye kese pa I mean mind blowing blessings Nyankopon sisi fa masabra and I Nyankopon nam so ma Ghana enji din wiase ba bia Nyankopon nam so ma on my Ghana shankom na abadamfo mienu na shankom gu no so and chen ba bia and papa if I have that small anointing on me, I prophesy that there's something about to happen. Amen. There's something about to happen. You should suffer. You should get ready. Shankom. No, prophesy. One more dam. Uncle Pet tank ya. Osani ma ami yam kura badam ni be shankom. Uncle Pet tank ya. No, go ahead. Prophesy. Uncle Pet basket. And ya wada. Shankom no. And God is about to blow his mind. Come on, shankom ni bio. Blessings. Shankom ni bio. He has said, oh my God. Oh my God. Ochina yabatu aso. Ochina yabatu aso. Abusia meda asese onya abre etie me dwumadi e. Ofram Yaw Owusu-Ansah. Kwame Boateng and CJ Waha.